Mga hinigugma ko mga igsuon, mga parokyano, kitang tanan nga nagbalaan ini maong adlaw, apil na ato mga igsuong bulanon nga tuwa sa nagalain-laing dapit sa kalibutan nga nagmonitor sa atong online mass, labi na mga igsuon atong bulanon sa Switzerland, sa Ireland o sa Australia karon. Gadin tuwa usab karon ang ato ang PPC President sa pagkakaron. O mga batanon nga nanimba karon o mga tiguang, kitang tanan nga niadinhi karon. Nagpasalamat sa Dios o gaday tungod sa di maisip nga mga panalangin nga atong nadawat, tungod sa iyang kaayo ka manggihatagon o ka maluluyon. Kanini yung tanan, good morning. Sa makausap pa, kinasing-kasing natong pasalamat sa Dios nga nakaabot po taglaing simana sa atong kinabuhi. Salamat kay puno ang atong simbahan, no? Puno kaayo atong simbahan ron, puno-puno. Mura og gidaghanon og first mass. Nalipay ta og daghang manimba kay buti pasabot daghan pod ang nakabati sa panalangin sa Dios. Amen. Sa ebanghelyo karon niay usa ka pulong nga magahulagway sa atong Ginoong Hesukristo ug unsa siya ka busy. Karaan ani nga pong og siguro ko nga kanunay mo makadungog ani sa atong mga tiguang matag karon og unya kining pulong nga gakapuliki. No? Kadungog pa ba mo ana nga pulong? Gakapuliki. Gakapuliki ang Ginoo. Primero, gakapuliki ang Ginoong Hesukristo pagpangayo sa mga masakiton. Tanawa din hiyo. Primero, hingadto siya sa sinaguga, unya, gi-report, gidadaan siya balita, giingnan sa Ginoo, gihilantan ra ba ugangan ni San Pedro. Mao man ay unang bahin sa ebanghelyo karon. Gihilantan ang ugangan ni Simon, ugangan ni San Pedro. Bali, sama na inahan sa asawa ni San Pedro, usa sa mga apostoles. Mo bitaw nga naay joke ani, di ni tinuod, joke ra ni, no? Ngano kuno nga gilimod ni San Pedro sa Hesus sa panahon nga si Hesus gidakop atong Biyernes Santo. Ang tubag kuno ana tungod kay nasuko si San Pedro nganong giadyo pa jud ni Hesus sa iyang ugangan. Kay karon gitambawan man ni Hesus ang ugangan ni San Pedro kontra makasagaran ning ugangan o mansamong. Pero adyaw na tinud-a kay joke ra na. Nagingon din pagsawop na sa adlaw. So sinsamot gidadaan si Hesus og kinadaghanang masakiton. Unyang gawas nga masakiton gipangyawaan pagyon. Iya na pong gipangayo, gitambawan, iyang gipapahawa ang mga yawa. Nasunod nga stansa, paragraph sa Ebanghelyo, pagkakaadlawon sa juhing mata Ginoo hing lakaw, nangita si jagdapit nga awaaw. Sabot mo unsa ning awaaw? Unsa man ning dapit nga awaaw? Mingaw, pero na may dapit nga di awaaw pero mingaw gihapon. Kini di atong simbahan magabi. Di man ni awaaw pero mingaw man magabi. Napay laing term nga gusto ko nga di mo makalimot nga laing term og awaaw unsa man? Hilit. Hilit. Kadungog ba mo anang hilit? Hilit gani lajo og sawang. Hilit gani lajo sa mga tao. Hilit gani layo sa gitawag sa Tagalog pag malayo sa kabihasnan. Munay hilit. Layo og poblasyon. Kanang poblasyon kay di man po na binisaya nga word. Gatsila man ang poblasyon. Sa may binisaya og poblasyon. Sawang napay lain. Di pure nga Bisaya na sawang. Napa si usa nga Bisaya jog poblasyon. Kinapunsuran. Muna Bisaya o poblasyon. Kinapunsuran. Sawang.
Pagkakadlawon si Jesus nangita og awaaw aron siya magampo, matang gisunod manggihapon siya sa mga tao. Wa ka iskapo ang Ginoo. Mao tong ingon mga apostoles, hala, na may daghang tawo gihapon nanunod nato. Ingon ang Ginoo, sige laman, ato lang gihapon silang ayuhon. Unya paghuman, ingon na po si Jesus, ato na po tagpikas baryo. Kay aho po silang walihan o ayuhon sa ilang mga balatian kay mao man ituyo sa akong pag-anhi. Busy. Busy kaayo ang Ginoong Hesukristo. Hectic sa in English pa iyang schedule. Preoccupied. Gakapuliki. Gakapuliki ang Ginoo sa mga butang nga iyahang gihimo kay gatuman siya sa iyahang misyon. Kamo magkapuliki pa ba mo sa inyo? Piskay o magkapuliki ta. Sa may pormag taong gakapuliki. Sa may pormag magkapuliki ta. Maubay kakapuliki ng gatanaw sa lida sa Netflix, o na naay 1.5 nga coke nga bugnaw kaayo, o na naay junk foods, nagahigda ka sa imong lazy chair, na sige kagkaon, sige kagtanaw sa lida, mauban na kakapuliki? Mauban na kakapuliki anang ga lips to lips kanang mong iro nga mahalon, nga kup-kup og bahibo, imong gikisan tong simod, o niya imong gibutang sa imong tangkugo, paghuman imong giitsa sa ibabaw, o niya gipatugpa sa imong katre, o niya nangatog mong duha nga gagakos mo sa imong iro. Maunay kakapuliki, de. Na, karon, saman day porma og gakapuliki. Ang tao nga gakapuliki, kana bang one work after the other. Kana bang di pa mahuman imong trabaho, nanapoy lain imong gisugdan, kay kinahanglan imong tapuson, kay gaggukod kag panahon. Maunay gakapuliki, parehas ni Hesus sa Ebanghelyo karon. Tagaan ta maghulagway og tawo nga gakapuliki. Pananglitan kamo dinhi mga inahan, o mga tiguang kaniadto nga gagmay pa inyong mga anak. Sa panahon nga gagmay pa inyong anak, kakapuliki mamo pag-ayo. Ang pormag taong gakapuliki pananglitan, gasunod imong anak, na ay mga dujanunon. Duhay imong gidujan. So duha makabata imong gitabog, ang imong gihimo, aron ang duha madujan, gihuktan imong pisi ang duha kadujanan. Gihukot nimo sa imuhang kumagko sa tiil. So gabitad ka pikas tiil, gabitad po ka sa pikas tiil, kaya aron ang duha madujan nimo. Unya gagukod lagi kag panahon, samtang gabitad imong duha ka tiil sa bata nga imong gidujan aron makatug, gapanit po ka og ubi aron imong utanon. Sige po kag pakpak ana, unya gahawan kag utanon. Unya ang pikas po nimong kamot, sige po kag paniksik og purgas sa imong itoy nga gibahak, no? So sige kag hawag kamunggay, sige po ka og panguhag purgas og pangirok og purgas sa imong itoy at tino. Motong sige po kag pangirok ato na ay dugo sa purgas, sige po ka og hawan og kamunggay. Motong pagluto sa imong utan, gisubakan og purgas. Nga sige kag hawag utan, sige po kag pangirok og purgas, nga sige po kag tabog og bata sa imong duha ka tiil nga gihuktan, gisumpay sa dujanan, tapo imong bana, sige po panguhit kay mudog. Mudog na. Maunay gakapuliki. Kanang gasapaw-sapaw imong trabaho. Pero piskay din ni magkapuliki ta sa mga buta nga Dios nun. Tanawa si Jesus karon. Gusto kong tayo siyang mapahuway, nangita si siyang awaaw, ingong mga apostolis, di daghan nangita ni mo. Ingong ba si Jesus nga paulian na? Paulian na sa ila kay mo pahuway sa ko, wan sa ko are. Wa. Nga naman, gahari man ang iyahang pagka mahigugmaon. So kining magkapuliki dahil sa atong kinabuhi, sa inyong trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, sa parokya, basta kay ang atong pagkapuliki, gihalad na to sa Ginoo aron makatuman ta sa atong misyon. Dalaygon day ni nga buhat. Amen. Mga ug naatay mga buhat nga naaman jo ng sapot nato. Naaman jo ng haguon ta. Naaman jo ng murag hawuyon ta, pero luyo ni anang tanan mo patigbabaw ang tang atong element of love and service sa atong mga buhat.
Kay gabuhat tadi, gadigamo kadi lang para sa imong pamilya. Galuto ka ng laba kadi lang para sa imong anak. But gahimo ka anak kay misyon man nimo. Kay inahan man ka, asawa ka, amahan ka, bana ka. Ang atong mga buhat, apil ni sa atong misyon o tahas. Mao nga buhaton gani atong mga buhat nato, unya naat sa tuman nga kabugat sa atong kasing-kasing, way kahulugan ang atong mga buhat. Way kahulugan. Pero gakapuliki ta sa mga butang nga Dios noon, nagihalad nato nas Ginoo. Munay piskay kaayo. Piskay kaayo na. Sa bag-o pa ko dinhi sa balilihan kahinumdum ko, ahong gi-introduce to mga ikaduhati litong PPC meeting, ahong gi-introduce unta nga dunganon og misa ng mga minatay nato. Kay sa ubang mga parokya dunganon man. Sa Kalapi, naman ko'y manghod dito nga naasahan nga pari, tag-unom kami natay ilang misahan, kada adlaw. Wa mo sugot ag PPC, wa mo sugot ag mga chapel chairman. Bago pa ko 3 years na ko din sa ato, kapin. Sa bago pa ko, kay nakasuway man po kong parokya nga dunganon. Wa mo sugot, kay lagi. Ingon tong usa ka chapel chairman, sa man buhaton ninyo mga pare, nga nung mainjo magdunganon, mag-unsa man mo pader. Ngayon po itong usa, manong imo madunganon pa nga, hatag mamig PSS, para asam rin na mong sobre kadabuan nga imo mang dunganon. Sakto pod, sakto. O niya, ingon po itong usa nga, og dunganon pa murag na ay kalamidad. Giliman ka magmisa, kag unom kami natin, murag maot, ag tanawon ba? Kay murag na ay katalagman na hitabo. Putong wa, ko mamugos. Sa atong parokya, individual jud ang pagmisa sa mga minatay. Bisag sa uban, pwede nagdunganon. Pwede magdunganon, kanang bunsag di ay, kanang masuweding di ay, pwede man. Pwede mo sugot ang ato ang mga parokya sa, mga parokyano sa balilihan. On the practical side, lain lagi pog dunganon, kay inighinilakay na kay mga baylo man inighilak. Mugako sing usar. Manong imo mo kong gibidyan, sikhon mo itong usag, tuarag imong bana atong pikas. Aho na, adyo tigpangilog, no? Muna mahimo magkarambula, iniglubong kay labi nagparihag lungon bitaw nga diwit-diwit na nailungong diwit-diwit na pinturang galiyog-liyog no. Murag mag-ilog ng minat anang tagtungod kay gahinilakay paghuman di mao ag suod. Piskay mapuning na leksyon po ko ato kay kato bang giingon sa usa ka chapel chairman nga magunsa man mo mga pari pader manong dunganon man nga sa man inyong buhaton. Pahinumdum to na mo nga kung kamo nagkapuliki mo sa mga butang sa inyong bahay, sa inyong pagkatrabahante o empleyado sa gobyerno, ang mga pari dapat po magkapuliki sa mga butang nga doon ay kalambigitan sa parokya. Kay ang Ginoo kakapuliki gani nga Ginoo siya. Kita na ba? Ang pangutana kay daghang mga panahon nga magkapuliki ta sa mga butang nga di po nato langit. Di man puntanan, pero daghang mga panahon nga matintal, tani ana. Piskay o magkapuliki ka, ga-overtime ka, dugay ka na to, kay gagama kag exam. Piskay og nadugay kag katog nga man, gahuman ka sa imong report sa munisipyo, sa asa ka trabaho, sa kapitulyo, or sa pabrika nga asa ka, or tindahan nga sa aka na sakop. Ang problema kay daghang mga butang nga magkapuliki ta, maludsa pa atong lawas, mahurot pa atong energy, paghiman-himan, wa ni makatabang aron ta makapuyo o kinabuhing balaan og aron ta malangit. Mo na challenge nato mga ginikanan. Mga ginikanan kamo dinhi na may daghang mga mamag-papa. Tudo tagay kay gayunan inyo mga anak nga magkapuliki. Pahawana og kamunggay, pahinlua og bahay, bungaya og natad, paarinsa og buwak. Adyaw nang magsigig hayad. Ang mga bata ron buangay hayad. Sabot mo hayad. Kanang higda nga pinatulid ba? Pinatulid unya kanang dahil lang ng tijan. Muna'y pinahayad. Di mahimo ning kinabuhi og magsigit tag hayad. Kay di na mo gitudlo sa atong mga ginikanan. Tagaig trabaho ang mga bata.
Wa man na magpasabot nga patay-patayo na to silang trabaho. Ba't kinahanglan nga kamaos sila nga magkapuliki? Magkapuliki sa mga butang nga Dios noon. Magkapuliki sa mga butang nga magamit nila aron inigdako nila maanad sila trabaho. Amen? Ako bitaw, tinga ko kay ako, wa pa mo ko 50. Pero ahong naong tiguang na, no? Dagan ni nasungot ko ba kay dito sa Tagbilaran to. Na dahin dool pa magmisa, dahin dool na Pader, classmate mo pada bompat. Hoy Ginoo ko. Kanas pada bompat maestro na. Dugay elementary pa ko pare na si pada bompat no kailan ni Kuya Ibong kay kaming seminaryo. Yag pader kabahas mo pada bompat. Dai gitiguangan na jo kanaw. Kanabang na mature mi o napugos mi katiguang kay kana laging pagbaog trabaho. Kanunay mi trabaho unya kanunay mi bisag unsang trabaho among maagian. Pero sa pikas bahin nalipay pud ko nga ingon ani akong kaagi. Ngano man karong napari ko basta maadyo ra kog lawas di ko mo balibad og naay magpamisa. Usay ang misa maabot ko wawo usahay siyam. Nagitugot ra ba namo tulo ra unta kada adlaw. Usa ang daghamang muhangjo. Unya mo yun na uban, Father, di po kakapuyan magsigig misa. Ang uting unahuna, mas itandi akong kinabuhi sa gamay pa ko o garong magmisa, kahayahay ang magmisa. Hiyahay ko na magmisa, napay electric fan, unya, napay kaon, inighuman, usahay tagaan pagkag sobre. Kami sa unang gamay pa, magkamot, tibok, buntag, hantod, hapon, way sudan. Na magkamot, bitaw, bagong tinanuman. Magsagibo, jamoy sudan, tibok adlaw, hago imong hawak, kata, lakwan, pagaglimatok, mudong sa imong bugan. Unsa, tibok ini kagabi, panghampakon pa mi kay wa ka adlip og bani, wa ka pamasaw, wa ka lansad og manok, perting haguan. Munang itani kahayahay ani magsigi tag misa kay mobalik ta sa kinabuhi sa una. Hago. Pero diha sa atong pagkapuliki, makakita kag kahulugan sa atong kinabuhi. Si Jesus nagkapuliki, agad pa unta nga kita magkapuliki puta sa mga butang nga Dios noon. Ayaw na mga butang nga kalibutanon. Kay daghan ra ba mga higayon nga magkapuliki ta, unya ang atong gikabisihan, ang ato nga mga external nga mga butang. Para bagog pista, daghan mo mayog, sus, Pader, wadyo ko kasimba, Pader, kay sus, skirting pa ko, unya nanadtad pa ko, Pader, unya usaw man ni pagsimba nga, namutos pa ko bring house, wadyo ko kasimba, hantod naman hingliwas. Bak ikaw, og di ka kasimbag pista, na dako kag tinaw. Unsa man di gipistahan, patron o kanang tinaw. Nadaghan kusog magtinaw, wa ka ilagi say patron, kay busy. Birthday og anak, wa makasimba nga naman. Gapa print og tarpulin, dako. Father, sos wa ko kasimba birthday sa anak, first birthday ra ba? Kay dugay ma-print ag tarpulin. Unya nadaot pa jud ag masin, Padre, nahurot ilang ing. Mo to pag-display sa tarpulin, ag naong sa bata, murag manhak, ug murag kaw-kaw. Kay sao man ang nabisi sa tarpulin, wa ka pasalamat. Nga naman nagkapuliki sa mga butang nga di kaayo bililhon. So, sama nga sa Jesus nagkapuliki karon, magkapuliki unta kita sa pagtuman sa misyon nga gihatag sa Amahan nga rikanato. Daigo nato ang Dios o katagan sa masipang pakpak.